okuchondoza nukoreka ngo eminyete erengere miliyoni 9 omu Uganda teri kwega kandi teine na mirimo omu ihanga. Bahati nagira ngo embera nkezi teziri kwija kugumaho bitu government eyine entebeekanisa nungi okurabira omu makorro ageriyo netandika omu byanga bitari bimwe na bimwe okurabira omu makorro ageriyo netandika omu byanga bitari bimwe. Aba bana barugayo baraza kwetenga emirimo, nico turi kuteraho programu y'amani, nico turi kuteraho programu y'amani yo kugira ngo tu industrializing tukore amakorero g'abana bibaragira ki ayibarije kukolera. Abeji 97 abakozire ebyo kya mushanjo bahirwe mfaraso hamwe na za burangite okubahwera mu kwega kwabo. Turabehuriza mbweno agamana gimwatungire murebe ngo mwagakozesa musina iri kuza habwo kuba ekiki cy'amagara gawe gonka. It's not about your life alone. Your education is about the future of the country. Mukoro nugwe gumwe orukwebembera ekitongore kiri kugita abashomesa bone kya Uganda National Teachers Union UNATU za Dr. Muhimbise yashaba government kutaho entebeekanisa ezirahwera amashomero ga government omu byaro kutungura ha mikorere yago. Habwe mbera y'ababeji abari mishogayo n'abarye nyuma yabo ko mujocerwa witu wandorwa West constituency Kabale district oyise government kugira ngo embera yo mweje segumire habwe mperanche kandi nangwana gumwe nakashanju go mwana buri mwaka nakasete kace. Omuganda ofisi ya karishorisho wa government etandikire kuchondoza hanshonga zo kukoresa ku office ezabamwe ahari bakora bitendekero rya Kabale University. Hatuireho kwetombitwa kwaba mu bakozi ba university egi bagumize ngo harimo kushorora kw'abakozi okorugera hadini n'enganda. The Inspectorate of Government received numerous complaints regarding issues of recruitment, promotion and fair policies, and then we decided to do a boardroom session with the administration, with both the top management, and we also met the staff. Ogu yahereza bebembezi ba university y'ameza abiri kugaruka mu biro kugambwaho kandi yayoreka ngo naija kubugana wakachikwa karwebembera itendekere ningasho University Council omwire butari bwahare kubabuza wanshongezi. Ekyakabiri kya recruitment umwe bajangwe babatine sente echa allowances bagamba budget cuts ekinde cha policies bajangwe bakuzu reviewing to put in policies that are favorable to the staff. So itwe nkaba IG nkaba rumstongole cha IG tuna masiko each meeting very successful. Karishorisha bugina abakozi bari kurenga 200 bitendekerere omu rukiko rutekerezibwe mu banyamakuru. Ebi byona abigambira urukiko rwamazire kwa gasha kwa Job namanya.